Il-President Taljan Sergio Mattarella beda bl-impenju uffiċjali tiegħu f'Malta waqt żjara statali ta' jumejn. Kienet il-Gwardja tal-Unur li f'ċerimonja uffiċjali tat merħba lill-President Taljan fi pjazza San Ġorġ, dan qabel bdew it-taħdidiet uffiċjali mal-President ta' Malta Louise preka. Il-President Taljan sab ukoll jilqgħu numru ta' Maltin u turisti li deru affaxxinati biċ-ċerimonja ta' merħba fl-isfond tal-Palazz tal-President fil-Belt Valletta. Kif inhi idrawwa f'okkażjonijiet bħal dawn, fil-Palazz Presidenzjali iż-żewġ presidenti ippreżentaw rigali lil xulxin b'tifkira ta' din iż-żjara statali. Il-President Taljan ingħata wkoll l-Ordni Nazzjonali tal-Mertu. Segwew imbagħad it-taħdidiet uffiċjali. Il-President Taljan Sergio Mattarella sostna li r-relazzjonijiet bejn Malta u l-Italja huma ta' bilħaq speċjali. Relazzjoni tra Malta e Italia speciali. Sono davvero relazioni speciali. Per la storia, per i legami umani che vi sono tra i maltesi e gli italiani, per la sintonia che vi è tra le nostre istituzioni di governo, per la grande collaborazione che si esprime sotto tutti i profili. Huwa stqar li l-kollaborazzjoni bejn il-Gvern Malti u dak Taljan intensifikat mhux biss fuq livell nazzjonali. Sono intensificati i contatti tra i nostri governi. Questo dà l'idea di come sia grande la sintonia tra Malta e Italia su tutte le principali questioni europee e internazjonali. Fuq l-aġenda taż-żewġ mexxejja, ir-relazzjoni politika, ekonomika, kulturali u dwar il-kooperazzjoni dwar l-immigrazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi. Il-President Taljan tkellem ukoll dwar il-ħidma bejn iż-żewġ pajjiżi fil-qasam tal-enerġija. Bil-President Taljan esprima il-konvinzjoni tiegħu dwar it-twettiq tal-proġett tal-pipeline tal-gass bejn Malta u Sqallija. Interconnessione elettrica è il gasdotto che sarà realizzato tra Malta e la Sicilia e aggiungo anche il gasdotto la connessione elettrica che è progettata e che l'Italia appoggia tra Malta e la Tunisia creano un ulteriore motivo di collaborazione e di interconnessione economica e energetica tra Malta e Italia. Il-President ta' Malta Louise preka fakret f'numru ta' okkażjonijiet ta' kooperazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi fost oħrajn fis-settur kummerċjali. Dan b'referenza għal numru ta' kumpaniji Taljani li qed joperaw f'pajjiżna li fi kliem il-President huma turija ta' relazzjoni dejjem aktar b'saħħitha. There are approximately 3,320 firms working in Malta with Italian shareholding. This is also evidence of our close collaboration, even with regards to the commercial private sector. Iż-żewġ presidenti iffirmaw ukoll il-ktieb tal-viżitaturi fejn il-President Taljan kiteb messaġġ li fih irriafferma ir-relazzjoni speċjali ta' bejn Malta u l-Italja. Iż-żjara ssoktat b'taħdidiet mal-Prim Ministru Joseph Muscat li matulhom ġew diskussi temi komuni għaż-żewġ pajjiżi.